Ngibonile ititle le video mfethu. Ngicabanga ukuthi yini eyenza ukuthi ingoma ibe mnandi. Ngizokutshela ukuthi mina ngicabangani. 5 ama points engicabanga ukuthi iwona enza ukuthi ingoma ibe mnandi. Man, welcome back. Man. Number 1, sound quality. Ukuthi ingoma ikhala kanjani? Khala kanjani endlebeni ingoma? Yabo phela ingoma ikhala kamnandi mfethu, it doesn't matter ukuthi sometimes it dope or whack or awuyifeed into eshiwoyo yabo. But mayikhala kamnandi wazi ukuthi uyidlale efonini, uyidlale espeakeni, uyidlale emotweni, uyidlale endlini, uyidlale noma kuphi. Kuba ukuthi ngisho sabe ngena after whatever song hit kangakanani kodwa still iyakwazi ukuthi match with volume, indlela ekhala ngayo, mixing everything, mastering, volume balancing everything. Kuba ingoma ogcina nje ungayinaki nje uthi ungayithandi but uyidlala yabo. So sound quality yenza ukuthi ingoma ibe mnandi. Sikhuluma ngomnandi bengoma la yabo. So number 2, ukuba catchy kwama melodies. Yabo kuyenza uthola isikhwaya into esinamathele kuwena neni. Du 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 dum dum du 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 dum du 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 dum dum du 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 dum. Yabo by mina nje ngi-imitate leyo melody ungakwazi ngisho ukucabanga ukuthi mhlawumbe ingoma ka50 Cent leyo ngase ngayizwa ibeat kanjalo ngenxa ukuthi imelody khona into catchy kwibeat yabo because umusic uqala from ibeat yabo kuyaba ingoma ingena ama vocals. So lo music ukuba catchy kwaloma melodies even into ongayenza even nangama vocals leyo ukuthi create ama melodies azoba catchy, into ezokwenza izinto ezolaka iringa nje engqondweni yomuntu, izolaka imkhumbuza leya ngoma ngithiwa ngabe wenzani, ukhumbula leya mpahla le lakisho yabo endlebeni noma engazwanga ama lyrics kodwa uthola unake enza njengami du 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 yabo. Catchy melodies enze ngoma ibe mnandi yabo. Enye into yesithathu ayenza ukuthi ingoma ibe mnandi ngokucabanga kwami mina, ungamphikisa mothanda lapho kuma comments or we dislike le video or we share nabangani bakho imphikisane ngayo. Ngicabanga ukuthi arrangement yabo, iarrangement ukuthi ingoma iqala kanjani yabo. Enye ingoma imnandi ngokuthi ingene sithi nje du du du. Enye ingoma imnandi ngokuthi ingene ithi du 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 yabo. Masiphela enye right ngokuthi iphele nje very it's nyamp. Enye right ngokuthi mayiphela mhlawumbe uthi uyafade. Enye right ngokuthi masiphela kube khona le melody nje entsha engenayo mhlawumbe epholile yabo nje ayifani ngoma. Enye right ngokuthi ukhulume kube khona i-outro but there's an outro, there's an intro and then lo chaza ukuthi arrangement ibalekile ukuthi singeniso lesi isiphetho lesi ukuze umuntu noma eyilalele ezoba naleyo feel leyo ukuthi iphela kamnandi lempahla ngathi ngayiqala phansi yabo, noma iqala kamnandi le ngoba ingathi ngayilalela ngifuna ukuzwa ukuthi injani isiyonke yabo. Arrangement yakhe ingoma nayo yabo. Number 3 lo mase kuzoba i-storyline or i-delivery or i-voice projection yabo. I-storyline because ngizokwenza example njengengoma yami mina ngisanda ukuyikhipha abantu engicabanga ukuthi bayayithanda yabo. Masikhuluma ngengoma ukuthi yini eyenza ukuthi ingoma ibe mnandi. Ingoma yami ayinayo ama backing amaningi or mhlawumbe usine chorus, it's just a story osilalela ufisa ukwazi ukuthi siphetha kanjani and mase siphethile usufisa ukwazi ukuthi masiqhubeka kanjani and ufuna nokusiqala phansi usilalele kahle usihlaziye futhi yabo. So lapho izinto engizikhavile kuleyo ngoma leyo check out i-revenge igama layo. I-sound quality ayikhala grand because uyezwa everything engisho ama melodies indlela engirapha ngayo lapha ngazi ukuthi ngiyacula like yabo, ngazi ukuthi nje khona into yokucala, ngazi ukuthi ngiyakhuluma at the same time because storytelling i-voice ngiyayishintsha up and down yabo. So lapho ngenza leyo nto leyo ukuthi khona lento oyifuna ukuyizwa
khona lento ofuna ukuyizwa more and newosukuzwile ufuna ukuphinda futhi yabo cause khona into oyizwile orelate kuyona iseshaya enhliziyweni noma ishada ekhanda but ikwenza ucabange or ikwenza ufeel something yabo. So ngikwazi lapho ukucover unombolo 1 sound quality, ngacover unombolo 2 ubakhethi wama melodies na i-arrangement ukuthi uyayizwa ukuthi iyaqala ufuna ukwazi ukuthi iphela yabo and i-storyline mawukuthi kunye ingoma ekayo ne-storytelling because bengikhuluma ngayo i-storytelling ngaba ukuthi indlela odeliver ngayo ama-words yabo i-delivery yakho yabo. Enye yezinto engicathi ngizenzile lapha yabo khona kokunye into ukuthi uyisho kodwa uthola into ebasic but indlela oyisho ngayo iba mnandi yabo, uyisho ngendlela e-creative i-unique yabo, isound engazuthi into engaze ngiyizwe ngoba indlela oyisho ngayo imnandi. So i-delivery ne-voice projection uyakwazi ukuthi ushintshe i-voice yabo, tshengisa ukuthi uma ukhuluma vele i-voice yakho i-up and down, sometimes ngazuthi u-aggressive, sometimes ngazuthi u-soft, sometimes ngazuthi polite yabo. So mawukwazi ukusebenzisa i-technique yokuthi i-voice yakho uyidlalise up and down, naloko ngakwenza ukuthi uwine iy'ndlebe zabantu abaningi because abantu abafani ba-receive into eyi-sound ngendlela engafani yabo. Enye into yokugcina ngci nombolo 5 confidence, themba into yakho ithi uyakha nje ubuyiphakela that energy yokuthi this is a hit. Nawe indlela ozoyiphusha ngayo ozoyifaka ngayo ebantwini uzobona lento ukuthi akukaneli abakayizwa ngokwanele yabo. So uzola uyiqina until ifike kwi-audience e-right because esixukwini sabantu kunabantu abarelate kulento leyo wena oyenza, mhlawumbe abawu-3 ebantwini abawu-10 or mhlawumbe uyedwa ebantwini abawu-7 or mhlawumbe kulabo bantu labo bazoyishare nabanye beyigxeka but bayishare kwabanye abantu abazoyithanda. So you'll never know okwakho nje ukuthi ube nale confidence ukuthi out there khona umuntu ozoresonate nalento engiyenzayo. So mina ngiyenza out of uthando ukuthi mina ngi-confident ngayo yabo. Qala lapho because maningi ama-hits, baningi abantu aba-talented esibaziyo ngasemakithi but ama-talent abo abanye sibabona ema-tavern bephuza umuntu esesho nje ukuthi hey mina ngishaya nahamba mina yabo, because akabanga naleya confidence le kumele wena ube nayo ukuthi abantu out there bayidinga leshandise kunayo and nami ngiyadinga ukuthi out there leshandise le ngiyikhiphe because akusoze kube khona omunye umuntu oyimina, akusoze kube khona umuntu owenza lento engiyenzile. So be confident enough entweni yakho ukuze ibe grand. But mhlawumbe angisho ngokonke, mhlawumbe lengishoyo ku-lame or ku-light uyasho wena uthi na ngeke le video le izoba ngezinto zangempela ezeshuthi engomeni emnandi, mhlawumbe uzongitshena ngokuthi ufuna ngisebenzise yiphi plugin. Tshena lapha ama-comment ukuthi wena ucabanga ukuthi yini eyenza ingoma ibe mnandi besides le ngishilo mina ekucatshangwa mina. Uma usuyilike le video upress usubscribe lapho uringe i-bell uqing khona njalo ama-skip i-video uzothola i-notification and ayenza amanye ama-videos anjena le ozoyithanda. Until next time, sazohlekwa YC Live. It's Young Cannibal. Welcome to YC Live.